kovel pumpuya Christmas hunlom tak kan man mek lain kovel thin khata chuanin thinate in beina le in tha boi naten Kristian te hunpui Christmas hi ashavelem lo ni om takani South Africa vela chuanin in thana a big takin Kristian sa kho betute Kristian zuitu te thana a hluar maya heng in thana le boina te hi hunrei takata kha alo in trandai to tuna hin an chu dana pheichona chi hreloma sela Kristian sa kho betute kan sa kho von puite tina ani chu mi singa chuang chu Islamic firfiek ten an thatto nin an ria chu thila wang chuanin khovel ram changkang ber US chu angoi hleithei ta ho lova November thlavel khanin US President Donald Trump chuan hetinga Kristian kan unau kan sa kho biak puiten an torrang chuanin reilote hinin firfiek te chu kadau don ani he khovela ta hi kanoi bo vek don ani heng Kristian te inti du dana mun Nigeria ram ngei po hian atuar don tin vauna thu deng khong zet chu alo chak chuak to a chuti lai ro chuanin Islamic firfiek te chuan US President khovela thil ti thei ber thu soi chu an ngai poimo lo hlea angai ringin an malakna an la chunjom zela Kristian mi sang tam tak chu an that boi renga heng Kristian te an tha dan hi zo rolin ni tin mi som thum panga vel that ji ang anni chu an hriat thei china chau ania an hriat lo lama phei chuan eng angza tak nge ni tin thi thin don ti hi ngai tu tham ani chu chanchin thalo tak le firfieka in chet khumna kovela Kristian noi boduna atanga tharum thona ral thuam thona englai puwa Kristian te thisen alun naram ngei Nigeria chon tuna hina tuar tan mekani alo seilok to nge in US President kovela thil ti thei ber chuan atum chu alenta kanma hun lok atangkhan atum ang chin Central Africa a ram thil ti thei ber le lian berangai Nigeria chu arun chanta ani chu chanchin chu voin chu angai nom ka tiriwa kan upload don ani soitong khan Nigeria sarkar ngin angin Nigeria mar chaklama Islamic State firfiek te chu US chuan indo thlona mangin abei chanta a US President Donald Trump le US sipai te chuan tholeni khan he thu hi officialin an puang ta ani he pol hian he biala Kristian te hi an beina sal hle ni in an soi zanin hian Commander in Chief kani angin United States chuan Nigeria ram mar chaklama ISIS firfiek bolhlo tak takte kumtam takle kumzabi tam tak chung poa kan la hriat le kan la mu ngai lo Kristian te thana na saber chu an thlentir meka hetianga Kristian sa khobetu sulna nei reng lote rong takle na sataka thatu te chu na satakle an din chuale mi ato lo na tur khopin kan beita ani tin tram chuan social media aposta ani US sipai Africa command chuan Nigeria ram thunei tu tengen na angin Sokoto state a beipui thlak ani ti chu an puang to boka ISIS firfiek tam tak chu an that mek zel ni in asoibok heti US ain ro tan hi October thlatop lam atanga in tran kha ania US President Trump chuan Nigeria rama Kristian te existential threat ama chonti chu thuin asoin avo khan tana abikin West Africa lam hi Kristian te an beina tharum thona ti top ani lo awangin sipai manga ain rol tur thuin alo vo to ani Pentagon Chief Pete Hegseth chuan exa post asiama Nigeria sarkarin athlop na le athopi awangin lom thu asoya thildang po lo thleng tur atiam bok ani US Africa Command on expose chuan beipui thlak na hi anim ngeta Nigeria thunei tu tenena thorhona nein Sokoto state a chuan airstrike an beime kani ti thu po annim nget ani Nigeria rama hian Kristian na hian existential threat ama chon mekani Kristian sang tam tak an that mekani hetiami pui tam tak an thina hian radical Islamist su amo purtu anni heta hian Nigeria hi ram ngai poimo bik takapo alo chang chota chu dan anga hril fi ani tin Pentagon thu puang tu chuan tunlok khan thu thar aron puang le ani tun naya pon lam atanga Nigeria rama sakholama ti du dana
systemic religious persecution a ti chu Pentagon chuan thudik lo ani thu asoya tunlai sa kholama ti du dana chungchang ngai dan te awanga Nigeria ram chu angai poimo berram anga soi ani thu asoi tia pu na chu thudik lo ani ti chu asoi bok ani Nigeria ram sarkar chuan sakho zalen na bo chian nia soi chungchanga United States in apu na chu anola Nigeria sarkar chuan hi chu thudik lo le data diklo anmang ti thu asoi ni heti mekla hian Donald Trump chu athunga ya aladingin Nigeria ram sarkar chu sakho zalen na bo chiram list lian taka alada thunga Trump chuan Nigeria in Kristian te tha buaina chu ati top vat lo chuan sipai chak tak manga abei tur thu arot to na chu Defense Department a po athlen to thu asoya chu thu athlen ni le thla chu kan soi tong khan November ninga kha ani Trump chuan United States chuan Nigeria nena chanpuina apek zong chu ati top don ti asoya Africa ram chuan Kristian tha ati top lo chuan ramwal pho taka achuanga silai Alex chuak ngei don ti asoinon le bok ani kha Nigeria ram hian Kristian na hian existential threat amma chon mekani ti thu chu asoi tamber ania asoi ange in tuna hian Kristian sang tam tak chu tha anni mekani heng Kristian mi puite thana hian kan soi tong khan pu tur dang tu ma an umlova ati tu te chu Islamist free fiakte anni Donald Trump chuan Nigeria hi ram ngai poimo bik taka kasiama chu dan anga hril fi anni to ani heti mekla hian Congressman Really Moore chu chairman Tomko le House Appropriation Committee tenen he thil hi an fi ngal turin tir annia an report po the lut le vat turin Donald Trump chuan thu ape ani Nigeria le ram tam taka hetiang thil rap thlak tak athlen mekla hian United States chuan angai thailo tuala tuna hian Nigeria ram chau nilo khovel mun sangsanga kan Kristian puite thina le torna te chu chanchuak turin englai point kain pe rengani kan chanchuak ngei don bok ti in asoi Kristian te tha buaina hi thlengnon to lo se ti hi US dudan ber chu ani Nigeria sarkar chuan Kristian te tha hi aphalsun zum zel ani chuan USian Nigeria hena chanpuina le insum don ton na zong te po ati top vekrin ania US chuan Nigeria thunun nan chuan thil engpo kan ti dona Nigeria ram pum chuan he kan thil ti tur hi na satakin an tur mai thei ti chu USina athu chak chu poimo tak zinga langsar berber te ani asoyeng chi khan tuna chuan US chuan silai Alex chuak ta chi renga Islamic firfiak te ti boral vek turin asipai chakna chu amang ta ani asoi zelna Donald Trump chuan kan bei chuan firfiak misualten kan Kristian pui hlu tak ten nun na chu an bei ang bokin rang takin Islamic firfiak te nun na chu laksak an niang tin alo soilok to a Kristian te hi mi ro pui tak le Mizo tak te mingil nei tak te an ni chung te chu Islamic firfiak te chuan kalsan mai ro se hi warning ania Nigeria sarkar po hian atlai ma in ma alange turani chuti ani lo chuan barul le tur ram hun ang mai rap thlak chu an hu don ani tunkar chung hian kan ram chanchin in thlan ne na poimo ber kumkhat atlin na man kan tum meka swing state pasari te chu vote makta duai tam takin kan ne vekani electoral zathum som pani atangin zani somni parukin kan chaka kumsom tam tak chunga Republican zinga avoi khatnan mi puite vote chu kan data ani tin America rama rambung za somriat paruka kan chaka sangni zasari atangin kan chaka hetia kan chakna kan lom mek la hian Kristian te torna chu kan thengil don lova kan rohman lok ang zelin kan chedon ti in thu apuang non le ani heti mek la hian asoyangin state somnga te chu Republican Party lam hoin anin thlak veka hi avoi khatna ani chu han ngai tu awangwangin state tin te hian avoi khatnan Republican Party lam an on ta ani suitong kan hetia chakna achan chole mek la hian US President Donald Trump hi athokrim zual hlea Nigeria lama Kristian te ti du dana ti top tuma abei mek lai aloni boknen engthu tharnge lo thleng le zel don ti chu tuna hian khovelin athlir thupa he thu tunlai indona chanchin tharber khovela ramro puiber US in Central Africa lama asilai achelek mek thu hi angai nom kan ti dana zirin kan update chunjum donia kumthar lo thleng mai tur limtaka inman vek ka be sein du sakna sangbir ka hlana cheu